Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam Afridi, English language trainer. My dear viewers, in today's video, I'm gonna teach you the uses of present perfect tense. Remember that present perfect tense I've divided into two parts. In the first part, I've taught the structure of present perfect tense, and this is the second part where I teach you the uses of present perfect tense. So without wasting your time, let's start. My dear viewers, present perfect tense दामों पदवो बरखो तकसीम करेदा पा उड़म्बे बरखा के मुंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कुम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दी हागा कड़ी दी और पदे पार्ट के बा मुंगा इंशाल्लाह द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कुम यूजेस दी हागा बा कहूँ नो देर टाइम ना खलम राजे चे स्टार्ट को present perfect tense usage number first. Present perfect tense is used to show that an action which happened or did not happen in the past in unknown time. The zansara note kai present perfect tense mung da haga kar da para istimalau kumche पमाजी के पतेर वक्त के शवीवी या नवी शवे हो वक्त ये मालूम नवी पा अनस्पेसिफिक टाइम के शवीवी या दामना चे द वक्त सारा जमुंगा सा कार नवी जमुंग बसरफ द एक्शन द कार सारा कार वी लका पदी मिसालन के he has gone to school हागा स्कूला तले दे उसका उकातिशी पदे मिसाल के टाइम नदी मेंशन शवे जका चे टोल फॉक्स दा पा एक्शन बांधे दे हागा स्कूला तले दे खो दाकार शवे पा पास्ट के दे मिन तले दे खत्म शवे दे नो दा पास्ट दे या नेक्स्ट एग्जाम्पल यू हैव ईटन द मील तारोटे खड़ले दा da hum was past action de khod de hum time unspecific de na malum de laka tarote khwadale da us satem ye khwadale da sahar makham garmash pa da peke na de mention shewe au na deta se zarurat ta bazamun sarf da venawa cheta rote khwadale da नो दा पॉइंट द जांसरा याद उसाते चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम न मेंशन की टोल एम्फेसाइज द प एक्शन बांधवी नो दा वो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फर्स्ट यूजेज ओस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेकंड यूजेज प सेकंड यूजेज के present perfect tense is used to show that an action which happened a few moments before no. Present perfect tense mung da haga kar da para hum istimalau kum che yaw sola mahe makh ke shiwi aw dalta mung just recently aw lately istimalau पदे केस के जस्ट लेटली और रिसेंटली इस्तेमालेगी लका पदे मिसालों के आई हैव जस्ट डन इट दामा ओस उकड़ो पहुम दे साथ में उकड़ो मीन जो सोलम है पिकेला तेरे शिवी या फॉर एग्जाम्पल आई हैव कॉल्ड हिम रिसेंटली माँ वर्ता हम दा वोस कालो करो या आई सा हिम लेटली माँ हागा हम दा ओस वली दो लका फॉर एग्जाम्पल चरता लाडशे या द चासरा में लाउशे व हागा दर तवई चे रजा लका
چې روټي وخورو یا څوک روټۍ لا ناست وي او ته هم پې ورشې او کینې او هغه درته وایي چې راشه هلکه زموږ سره روټۍ وخوره او ته ورته وایي چې نه ما هم اوس پندې ست وخوړه، نو دا اوس یا هم دې ست چې مغه یو څو لمحې تېروي په منځ کې دلته مونږه دا ریسنټلی جسټ او لیټلی استعمالو. یا داسې مثال هم جوړېدی شي چې تعالی فار ایگزامپل پلار ووایي چې مونځ وکړه او ته ورته وایي چې ما هم دا اوس مونځ وکړو، I have offered pray recently. نو دا و د present perfect tense second usage. The usage number 2 ना पास usage number 3. Pa usage number 3 के present perfect tense is used to show a repeated action. Remember that we can also use present perfect tense to show a past repeated action. Here we use once time, twice, 3 times, many times, several times, and etc. लका पदी मिसालों के He has gone to Saudi Arabia 3 times. Min haga drezale Saudi Arabia talede. No min the action drezale repeat shevede. Yeah, you can say that I've met Shahida Fridi 2 times. The Shahida Fridi sara dwazale melav sheve. Yamna dahum was to repeated action. Yeah, you can also say that he has gotten first position in school many times. Haga so zale pa school ke first position akhast de. Now my dear who was present perfect tense the repeated action the para hum istemalegi the past repeated action the para laka sanga chata so pade misaluno ke ukata. Os razu the usage number 3 na pas usage number 4 la. Pa usage number 4 ke present perfect tense is used to show that an action which has present result or effect. Present perfect tense da haga kar haga action hum show kavi the kum result ya asar chepa present ki hum महसूस किए. लका पदी मिसाल के he has lost the key. हागा चाबे और के कड़ी दी या द हागा ना चाबे और के शेवे दी. पर प्रेजेंट के बाय इस रिजल्ट भी हागा बाय सर्च करूँ. या you can also say that I have polished my shoes. मा सपले पालिश करी दी. द दे रिजल्ट बस शेवे दावा नव्या कारी चमक ba kavi. No present perfect tense daha action daha kar da para hum istemalegi the kum result ya effect chepa present tense ke vi. The usage number 4 na pas usage number 5. Present perfect tense is used to report a person or a country has invented, discovered or written something. Present perfect tense da mung da hag malk ya da hag cha da para hum istimalau cha che sa jod kadi ijad kadi vi ya ye likali vi. Remember that present perfect tense is very important tense, and if you want to get fluency in English language, so then it is mandatory for you to learn it by heart. If you don't know present perfect tense and its usage, so remember that you won't be able to speak English like native speaker. So therefore, pay me full attention and listen me carefully. Present perfect tense kala che the dasi wa scientist ya dasi da yo country या दासे द यो author द यो लिखुन की खबरा की चे मुंग वायु चे द दासिस जोड़ करे दे या द दुमरा किताबुना लिखली दी नो पदी सिचुएशन के
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमालेगी। लका पर दी मिसालों के Japan has invented a powerful machine. Os का उकातिशी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ते कुम चे मुंग इस्तेमाल को द कंट्री द पारा चे यो पावरफुल मशीन ये इजाद करे दे नो जापान डेर खा मशीनरी इजाद करे दे द कुमना चे खलक कामुना फायदे आखली। बल एग्जाम्पल अलामा इकबाल हैज रिटन मिनी बुक्स। अलामा इकबाल मिनी बुक्स लिख ले नो दलता हम का उकातिशी नो दा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ते नो लका संगा मुझे पर डिफिनेशंस की हुए से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मु द हागा कंट्री या द हागा पर्सन द पारा इस्तेमाल आउ चाचे से लिखली हुई सकार्य करी हुई से जोड़ करी हुई नो दा वो यूजेज नंबर 5। यूजेज नंबर 6 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to show that an action which start in the past come to present and may or may not go to future. So remember that we use present perfect tense for that an action which started in the past come to present and may or may not go to future, like your class. So if you remember, your class has started in October, mean in the past, and it is November, it's present, and tomorrow is your future. No, for this kind of action that start in the present past come to present and may or may not go to future, we use present perfect tense. But here we use preposition of time, since and for. Hodil take bya munga istemalo preposition of time, since and for. Since the exact point na चुकुम कार शुरू की और फॉर पीरियड ड्यूरेशन लका वोस पद्दी मिसालों के he has lived in Pakistan since 2000 वोस दलता दा 2000 चुकुम दे दावस point time दे शुरू लका दे 2000 ना दा एक्शन स्टार्ट शेवेल नन 2021 दे नो पदे पूरे got it. Second example बियाउस वर्ताओ गोरे he has lived in Pakistan for 20 years हागा दशलो कालो ना पा पाकिस्तान के उसीगी और हागा द 2000 ना पा पाकिस्तान के उसीगी नो कला चे exact point भी नो द point सारा मुंगा ब्या सेंस इस्तेमाल हो अवकला चे ड्यूरेशन भी न ब्या मुंगा फार इस्तेमाल हो न दी मिसाल न बखपुशी हुई चे हागा द 2000 न पाकिस्तान की उसीगी और हागा द वाज फॉर एग्जांपल 2021 न दा 21 को और हागा द 21 साल न द 20 कालो न पाकिस्तान की उसीगी न द द्वानो कम मीनिंग चे दे हागा सेम दे वो सिर्फ स्ट्रक्चर तरीका लगा चेंज हुआ था वो द 2020 ना चमुंगा हिसाब कुनो नन वो 2021 ने 2021 न ब्याहम 21 साल जुड़ेगी और दलता के द 21 साल द यूज तो कालो ना उसीगी नो वो फर्क दलता दारे चकला मुंगा हुआ यूचे ही हैज लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर 21 इयर्स नो दलता वो दा पता न लगी कि हागा द कुम डेट ना द कुम ईयर ना हागा दलता उसे दल शुरू करेगी और दलता के द दे एग्जांपल ना मुंगला पता लगे कि हागा द दे ईयर ना उसे दल शुरू करी नो दाओ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजेज नंबर 6 we use that tense for an action that started in the past come to present or may or not go to future or here we use preposition since and for or like we explain it in examples. Usage number 7. For usage number 7 के present perfect tense is used a whole life, month, year, week, etc. experience. The ever or the never सरा मुंगा present perfect tense the दस यो कार द पारा हम इस्तेमाल वाली शू चे हागा पजवन के चरता चाकड़ी भी या पकाल के या पम्याश के या पहफ्ता के और द दे द पारा मुंगा इस्तेमाल हो एवर एंड नेवर
For example, have you ever gone to Tira? Mean tacharta tirala talaye tacharta pajwand ke tirala talaye. No, I have never gone to Tira. Na za nayam tale. Ya dasemunga vailu have you gone to Tira in this month? That was a month show. But they no, I haven't gone to Tira in this month. No, the point the answer are not the told one, ya the call, ya the month, ya the week. Ke chukum kar mung yada u, no the hage the parahum, ever or never estimaligi. That was among present perfect continuous tense uses. Zo midlaram cheta sabah paper shiway. Zama channel dar sara like aw share kai. Thanks manana.